Africa my continent, Africa my home, Africa the land of our ancestors. To say Africa with South Africa, isigqoko esigqokile ngizogqoka lesi se-department ngisiyelisa ngithunywe ubhuti omdala e-KZN sinenhlanga i-KZN sinobhuti i-KZN sinobhuti abawu-2 khona ubhuti omdala khona ubhuti omncane ubhuti omdala uphethe transport uphethe no-human settlement lama-department awu-2 aphethe yena bese kwakhona ubhuti omncane ubhuti omncane lo sey'ngabeni umkhwanazi obhuti bethu bawu-2 e-KZN esikadlanga mhlawumbe-ke umuntu ubhuti omdala uthe angizodlulisa lamazwi enduduzo emndenini yonke ney'hlobo nabangani abalinyalele lezi ngane okukhulunywa ngazo sencane kakhulu akabi nayithoba akabi zona ngisho izithombo kusengamahlumela abazali abangani bebesabheke lukhulu uyezwa othisha indlela abakhuluma ngayo uyezwa abasebenzi indlela abakhuluma ngayo angeke sikhulumeke ngalona omunye omncane okuyena osiqoqe sonke ngoba thina silandwe nomncane kakhulu wathi eminyakeni yakhe emibili noma ngabe emithathu kodwa ukwazile ukukhombisa ukuthi yini azalwe eyiphethe lezi ngane zonke zisheshile ukusikhombisa ukuthi ziphethile uthi-ke uMthombeni uDuma e-KZN njengoba umama kaKhotha ebesho ukuthi uthe makuvela lenhlekelele uMasizwa ukuthi kunale nhlekelele wasesibiza nondaba ezinhle sibiya wathi yena uxakekile la axakeke khona wathi kodwa asiqinisekise ukuthi into edingwa yilemndeni siyenze yonke siyenze ngokucophelela engicabanga ukuthi njengoba umama esho ethi njengoba bela namhlanje ngicabanga ukuthi sithe sisemnambithi kwa-forensic kubonakala ukuthi ngoba bephuthuma ukuthi kufanele bezingapha ngaseyihlotsheni omunye umuntu besimfonele wasiphendula amasishana ilensizwa yakwanala wamathole engithe nje ngishaye one call waphendula ngathi i-department iyamdinga undaba ezinto iyamdinga kunesimo esisicindezelayo angifani uma ufonela umuntu ongcwabayo uthi mfowethu ngicela uzongilekelela uzongcwabela abantu bakithi nokuthi uthi kunabantu okufuneka okwamanje besuke kule province beye kwenye province ngokukhulu ukushesha insizwa kanala ayithithanga isikhathi ithekshini kimi konke lokho ngizonenzela egameni elishobane uMthombeni ukuthi imndeni asenze konke umama kaKhotha uphinde wathinta-ke indaba kamfowethu wase-Ejozini ukuthi akaze ngicabanga ukuthi ubaba wengane akazi uzokwenziwa njani ngoba naye akahamba ngesikhathi ekhuluma thatha ifoni athumela imeseji eThekwini ngoba u-MEC nondaba ezinhle babambekile lapha kuno-National Minister umama uBarbara Chris so bayokhuluma indaba zenkulumo zey'ndizi kodwa ngase ngithi-ke nangumama ethi engimuzwa kwi-podium ethi kusene-challenge yokuhambisa umfowethu ngoMezulu eJozini wasethi lokulungile sizokhuluma emva kwala maseqedwe sizokhuluma sibe ukuthi sinabamba ngoba umsebenzi omkhulu we-department ukuthi ilekelele lapha ukuthi ilekelele khona ilokho engakusho bazalwane ukuthi nala singanyathelanga khona kahle nisixolele bazalwane ngoba
ezinye zezinto mase kufika isimo esinje siyasicindezela bathini. Thina sincwaba weekend in, weekend out. Onke ama-weekend siyancwaba ngoba sithenge ethe uMthombeni angisuke eThekwini ngizovala ipage lalezi zingane. Ngale eKZN vele sinenhlekelele ezikhona. Khona omunye umuzi nje lesibona lapha eWatbank. Umama uhamba ngemoto. Behamba ngemoto. Yajama, ngabe ngijame yajamiswa yini. Uthe mayisuka lapha kufanele iqhubeke. Yafaka reverse omkhulu, ngathi makubukho reverse noma kubukho neutral. Yayongene eweni. Eweni phansi. Okuthathe almost 2 days ukuthi atholakale. Izolo ebusuku siqede khona I think bengo-8 noma bengo-9. Sasuka lapha saya eThekwini, savuka eThekwini ngo-3 kwafuna ukuthi sidonse size la. Okuzofuna ukuthi sibuyele futhi eThekwini ngoba eThekwini ngathi sekuyindawo ey'qekelele nendawo ey'gamele. Sesho ukuthi-ke kuyenzeka ngesikhathi si-athenda abanye begcine besele eceleni kusengayona inhloso suke nathi sicindezelo umsebenzi kodwa siyazama ngakho konke esingakwenza ukuthi-ke kuhle ukuthi imindeni mayisemanzini siyivizithe sizoshiya amazwi eduduzo labo bathobeka kancane la sesingafikanga khona nisithetheleke kusuke ngayona inhloso kusuke ngaphezulu amandla izinto esizona zinzima kakhulu KZN ngathi indawo yesigamelo indawo yenhlekelele egameni-ke le-Department of Transport KwaZulu-Natal sithi nje emndenini edudu akwehlanga lungehliyo eduduzele ngane leli sincane kakhulu lena nje oyilasbond yabo bonke lapha sithi emndenini uNkulunkulu uyazi uNkulunkulu unenhloso mhlawumbe ngesibone manje siyibona ngokuhamba kwesikhathi kodwa makusahambe umuntu awukwazi ukubona kwasexubuka inyanga sithi nje siwumnyango wezothutha sinani emndenini. I thank you.